Shalom Alaikum. Khafez Khaim Nisom Len Tumni Apa Bol Taleo Hen. The Torah tells us maybe in Azo Ishin Lam Samo Azo Ishin Tina Boy Tina Tung Chang Tung in Tin. The Torah tells us that a minimum of 2 witnesses is needed for testimony in Betnin. Torah ne se pidan dung zui va chu pitiam teale bet dina te ka namanga naga ke he do ding hi ale minial angai te ti cha ain la mi khat se chu ta bana sai ta chu ain la mi khat se chu midang khat he nom na a bet dina honga le he che pa chu bet din hon a thu chu la pi lo ti chu su ti a no ya sim su le van su ti a hi ale epitri tam he chla ya achang se a hong pa chu ni ma cha pat aphat phachom ta lo wai chu chula achang se ahunga bedin hoko ma thu an sai ta jana chu achu sai ba chu apan nak umlo kyo hilovin la shon hara aksim di ta chu zung chonin lo yakum ed echad beish lekholavon zung chona til khat negative mitzvah khat apal ki chu phem te ale mi khat se in hunga mi dang chungchang thu ahung sakhi ahung pangulo ding he ti cha sakhi ding ti le mi ni ngai te in mi khat se hi a lewang angai he thei poi ti cha aya chu mi khat chun da son hara ga sai ting ta le chong cha pal ke thai tai ti cha je chu ama chun mi dang he na a nang ko ma thuan sai ta cha be din ta banga achang se sakhi ahung pan ta ja chu chiong he pal ke thai tai ti cha khafet khaimin ebitam ta le adang prohibition mitzvah lota se negative mitzvah apal ke be om na ya ti chu epi hai leise chunga hi chi le mi hemin hi chi pa chun ahin kho leise chunga be ting ta le hi chi pa chu hung ding chule wana bet dina ala san hara se yo si cha sai do ai ti chu ahin la ama ne pi de hai aphat to din mun to a kalung khan jina ham iphem ka son ra ka sei nom jina hi pu ya phat to din mun to ka sei he tia hi kiveng do gu di chu a hin la piong ti de tai mi pi ho ka ko mo vela ho mi phamo thei be se ba ko mo sei do kha ji he ta an ti ting ta le khafes khai min chung chang thu a ti an hil ta chu se ayong chu ema cha bol thei di lo di he ti chu ama iti hu a ki hu gul wanga ema cha bol thei lo di he ti chu je nam tia le heti ki sei chu juda mi pathin ging mi khat chu la son ra ki sei namuna umlo de ti chu je nam tia le semo na bung som ni le thum chang ni na chu loti a khai rabbim la ga ot pi sei na hai mi phalo ho tam namuna cheng hin hin ti chu a chu mi ka kom ga vel ho phamo thei be se ba ka mo se mi pi ho in the sonra a sai thei ji be se wa ke wa la lu do ta chu atia le pathian geng ta be na hi a le bolana ki chon do lo ham tia ya semin chunga thu an tan di he ti chu ya chu khavet khai min pe hin nom vai leise chunga hin kho wa phat chang jo se ai man cha theu thil pai mo ta khat ai hil ve ti cha e be hai mi hemin bitiam tele ama a hin dan am hi na to a hi a na chen na mun a khilan nom ji cha apa taw na mun ta aloi ta a hin la pi chu ta yong le a bons ke ama hi na to a hi a khilan ji he ti cha to cha mi khat chun henge akoma vela ji ai chu gachon si mai thei chu ko vela mi tam pitain la son ra sai wal ja chu ngachon se thei chu a hin la hi chi mun chu kona ki han hai ama le ma na ki han he ti chu aya chu khafes khai min pe hil nom vai na thil na na mun chu henge khafes mi phalo ho na mun hitan nan te hin la sirai mun na chu thil phana ba u te hashem gina gin gut ngai he ti chu a phalom na mong hi ale izo se ma bang wa chu ada tha ding ta chu dan zong hi ta cha ya chu chan chu tu ni a ni chuam len thum ni ai hil nom na pa chan chong hin tin be za ta shem jing aban ting ta ai hoi tan ngai jing hote khafes khai ma da son hara sei na ku na haven giving do te ti pa chu hashemin wa ek thopi che divin hashemin wa e bo pe che ta na to da ba